Ingane zakwethu sawubona kuphina ngobulafu nekhona lombuzo njengamanje ubungelayo yena mathela qobe sitamza umqamela menhlaka abanyeze baqhamela umathi wazi ngana wathi kungabe usuku lakho lokuqala ngicotha ukulungela press subscribe button uzisho ukuthi like kunjalo mase ufuna amavideo kube wena ofokuqala uthola notification abakholwa ngesikhathi unyaze liphendula indaba yesithu video sabalele ngesikhathi ke isilo sisho nokusho ukuthi unyazi islema ingane zakwethu unyazi lithema ngabe liphendula lwathi Ingabe salulibelesela lento. Yini ngoba ubandaba ubemayile. Tema isemayile wasebhodla kabi, kwehlela kabi kumaNazaretha. Kodwa ubemayile. Kangakanani kunani? Elingithukumisa namalanga ningadakiwe. Mina ke ngiyamthethela lo ndaba. Ngiwana ngimthethelele. Khosi amakhosi. Kule nkulumo ethulwa unyazi lana mhlambe kusalela ngemumva futhi lokuxolela isilo ngoba kwakwenze njani isilo sathi mangabe sithuka noma ke sibhodla lapha ke komunye wondlunkulu ukamayeni sasho nokusho ukuthi ungaphika nonyazi unyazi islema lona ke kulandela inkulumo yayithi okamayeni kukhona inhlarisuthi emshelayo lapha enkonzweni yaManazaretha so mangabe ufuna ukuya khona usuke ufuna ukubona yona lalelwa ngaphandle umusho isikhathi sakho mhlawumbe le video wawungakaze uyizwe ake sithi qabuqabu kuyona ukuze uzoba nolwazi oluphelele mayelana nokuyikhona okukhulunywa ngakho ey'nkundleni zokuxhumana cala ukuthi uzenzele iqiniso ukuthi usubscribe kuyona le channel ukuze njalo mase ufana amavideo kube wena oqala othola i-notification nayi ivideo yesilo la sikhuluma khona for 10 million ngiyikhokhile imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebhizinisini naye yonke into anayo fana ngabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo hey angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi maKaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuthi hey akathi kuma ngathi awukanti niyabona ay mina bengingafunda ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini she's out there without permission my permission but la mntwana ngozi mangumfati wendvodza uyacela awungicela ukuye kuthini at least let your husband know ukuthi ngiye kuthini asisekubona nje uqhamuka nje angazi lesifebe besiyaphi mawuthu ayabamthanda the Zulus are not happy with her kufanele kube nelibandla labo make leleya labo yebo bondlunkulu libafundzise sibondlunkulu babehavior njani lalapha ekhaya kodwa yazi ukuthini amabandla anjalo engathi bathola le inkonzweni koShembe maye mina noShembe mina uShembe kimi uyabona uShembe unyazi isilima manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo kuthiwa uMasango lo uyazi uphi hey ngicela ukuye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela le esontweni lale yala ngomdedela inja ayihambi inja iyokhwela esontweni kwakuthini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo akangazi akuvuke noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishaya engane ayingazi ngiyinkosi how did I become a king ngoba ngumthakathi ayizidishiye ucabanga ukuthi wonke lamadoda angake eSouth Africa onke afuna uba izilo ayizidishiye ungalwa nami wena hey wekholo lenjalelo kusek ngicela endlini yami nginentombi yami lapha uncane endlini lena anginqenge ngcuza yakhe mina fuck yangedelela umdolomo ngimpa imali uyazi uthini ngiyagcina uzombona uhluphe kanjani umfazi lo ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la hamba hamba emachobeni ayincane yes
kade ngibuza stupid question la uduka ngikwani lale uyazi wenzeni lengane le kumanje kunento yakhayo la uyazi induna ziyangibu fika induna lapho bathi yini lenzo umntwana sizula akhela yena emzini kaba yini ekhaya wena hey wothatha lezi itini zakho ubuye nazo emachobeni ngakubeka emachobeni nomsuno kanye omsuno wensha futhi ngijwayela kabi wena awusiwe la wakhangela wena akekho umuntu onomfazi la ngijwayela kabi wena mdolomba uzuhlala ngathi uinnocent kanti uyanuka fuck you usek ngifuna uhambile wazi uthini yona impilo ke ngiyiphilayo ubusuku nemini le ubusuku nemini nje kuphilwa into engizoyenza bayetha ngithemba ukuthi bengicuphile ubuza into iyasuka awuthi ngihambe